Nous avons noté le saut gagan dia. Ainsi noté le beau de dia. Maudo, bon. Do Tommy. Do ko jaja ku do ton. Ko fi vede we. Ba do ku do ton lo gbetu me. Ai kuma de le bio. Eti ai kuma don pon. Amo efwe ya. Ado tere dia na adan. Amo so ai kuma lo ko di ba no tere ba nde die. Kwa wa do rasanta de ni we mi me ba me na ko de. Ba kuno no se de gbe meton e. Me na hando Exode 33 verset 21 e mi lando. Tendo podie do akpache fie. Awunya we. Bwana noji. Tendo do akuno pa mavmavo pa be yan awunya mbo we ana no tereji. Ma uja do hon togunton eno do. Bomi. Lo bana mo te wala don e khamiton aba me na do tu e me na senu do ede. Temene do ma ukpa. Ba temene we aduna no. Lo ba gba me na fanu lo bana yonwe. Bande bu sona sin danwe ya. Asin lido ma udo gbame. Lobo na mo vivo kabe na mo fifa debuwa. Asin mo nunda gbe debuwa wonu ado zogan ma wa gbere pon. Do weziza de no gosi vo sakpe to me ba wonu aka do zonu vo sakpe na mo weziza ne do gbezo to me gbon. Wonu su banana te. Bande bu sona si danwe ha do na do lo so gangan di. Minondo te lobo no sienli wenwe ado Jésus Christ parle yo lo soton di le yo eno ndebu sa si danwe ya ama li gado yo nu lawe bo nu wawe flindo ai kuma de le bio eti ai kuma de fwe yo don e ka kwe ya a heja na mo do no dan fini ana je tagba gbemeton le mo reji no vi ba wuyan lo bo heji nu ndebu e jana ba nu ma sekpa ma wa bo lo zoga no vi che modo nu we de ba nu na he na egbegbere nu we nena yana fluwe do unzen bado nu bime antuna mi do so gangan di mi kulni gado vo sakpe ma von voton do ko na do vo sakpe ne dio ndebu na kwedo ya einda nu yeni ado kabi nu atun wa we na zon ha amako nu afoto do so adio eno na ha werote non ba mna noté lo ma sona jaya sekpa ma ou no vi la freeway aba mana te ra muya dia on le commentaire mais je me tiens près de Dieu bo partager ha mais yin wana le no eni tun gbo lo no na wa da gbe ni yo gbazan to me Jésus sin comme amen.